bayingonge basita bayonke basita na yuno wandiye kwange ndawana Yesu amen neko ya ndawana Yesu amen tawatike somo kinge tawati ujiwaje monene tawana Yesu haleluya nasema wana Yesu kebeti Mosamalia evyaba imondo wa imotosie nakalembesa siaone nichokiu kokita itembesa aume kokita itembesa siala busia mundu ene wande alelewa ewo mama shakuna lakeli chati tembea nake shia mundu ena mali ala mali yatela anunja akune ya wakatatu anunja wakana anti wakatano aya anunja nakalicho wadanda tukula wabwana tawe natumani na yuke zimani ya mwana wange beautiful ubwa uto tena thina badala leo munenge mbesa amunenge kukamuelezea maisha make nda amwewe wiki na tikidhuku lakini ni bangu wetekezi wanuma na muthinsio wankai ubo museo ti wakumanea ubo museo ni wakumanenkai umane Yesu ula wokio tangia na kudhasiambe kumakimo sema haleluya kebo wanuma na muthinsio wankai shakuria ende bandu bako bayana na Yesu akenana bina weka akuma chego cha kimwane kendo chasia uti ala umeneka lana yes wewe kama wewe ablaundungi wewe ablaundungi aume chasia kaya kani mwidukisi chasia kaume mwadhani weko hiyo la mwadhani shesa kwasia kaini Mose Joshua Yesu mwe nataiwa Joshua Yesu haleluya mwe noko taiwa na immediately pleba wotha wachuma na chasema nwane na chadi no museo mama ne wete roku obo museo museo ne wete roku obo museo chasema nwane na chadi chasia okai mwone bono wala wanga chobo wako bwone okai mwone bono pego weso wako pego weso maisha mako kwa Yesu okai mwone bono alabia maungo mwone ala naika naona mayuti mabla makamba mazi yanda tosia kibeti tiyamba kwewa ekati eto ate kasisi made ya bukemane mangie wa ukekizimani Yesu na ataiwa amen kuwa wasi made ya mangie chaune kuyo zinde mazi ekati kelone tepinda tita ni kibeti niki no tita kamana made ya moka mede ya Yesu na wewe wana kibeti cha mundu mwele pendato ni cha mwendezi baya endato sayi no ni cha bandilika choka cha sianga ya maundu monde ulane na wasia au bela ni kalika na mo alunja na wadanda tu nandina bikabawe ngamwe umanuke nondo ne boka bondo umeonge utewa kuete mbesa boka mundu umeonge wakuete Mungu boka mundu umeonge utewa kuete mtu wakuete dhayo sema amina mama haleluya sema haleluya boka mundu umeonge aume majuti madengera na maete moka bedu krisia masa uno la mwata na mandi skrende tekebeti masa neto utangiwa kiondo wanda tosia kusioka endo na ito netelone niendo bola mbola ngobika ngai Yesu maisha mama ndosu kabisa alamo mewa namo yate kuito mosi alamo se kwa no te kuiwa obo ko ba imondo te kuiwa ona dia we kitchen pau kitchen
nibo kidimani cha buke dimani kiwe wa mali la Yesu no kukosa amen wete la Yesu no kutangi amen no yoka kanisani tekuwa na ndeto amen ubandilike Yesu teke ya oka kuweta thayo na kieta maisha maibandilika no chumo chani wetu kama ndo wa maana we na tayo amen ana mayuti mosa Yesu nono wakibetike musamalia amen Yesu ataiwe amen funga macho yako tuombe mwenga ni ngotongea mabea anala na bakubena basana makoiwo bo na utongea mabea kwa mama na utongea mabea kwa anaka na hate na utongea mabea kwa atumea na siana sito nini la ngono la ndandene mwe itano ndikile ngoshen na itano pikeje bina wamba kama ya Yesu takwa tokomo awe takwa tokomo maimo takwa tokomo illuminati takwa tokomo wash ataba siango mangai matange manengewe kwa chewedhani pikia adhui pikia nja pikia somi na mataasoma anini kwa nene nokemanawe kwacho twabo yangali kwenu mwe kwende wanawe kwacho wedhani tembelea kila musi tembelea kila mama pikia kila muse pikia ngoma ene ya hii na sita ya kuita iwe weba na weyasya pasta ninapata ningwenda moya ningwenda boya wa Mose ni wakilili nsoka Yesu ni wakilitwe musisye kakwata thayo kakwata obosyo Yesu atembea Galilii aibosya mowo monde na ikuwa na imo na inenga anodhasyo tukifunga macho yetu wibona weyasya ngwenda tangiwa namba 2 na kwa ngwenda boya wobo ukilia mwako mako kile koko wibalawe webakubi wemosie whatever you are ukilia koko onadia webu kitchen nako yuka na sitting room na wewe mainena asya pastor ninyo ngoboye wasali noibo yamboye ngoboye wepandilisho weba uwe maisha mako matweke kendo kingi kabisa amen kabisa weba una wesya pastor mbole ndangiwe suo mbole nona ngai mosiene wakwa mbole nona cheni maishani makwa mbole nona kindu biashara ni yakwa mambo makwa mabandilike wakwa manana Yesu takibetike maisha mako ni mabandilika ukilya kwako mwaito ngai yako adhime pe mundu ngi kwazi anake kwa mandi yeba na atumia anake na atumia ando mwe alama kweza usilelwa munona atumia mundu maiwa oboto otewo ubone wase Injili njema ilikuja na Yesu mwanamume akaacha wanaume 12 na hawa akawatuma na wewe mwanamume you are the priest of your house usipoingia kwa Yesu priest utapotea ingia kwa Yesu maisha yanabadilike maisha yako yanabadilike kabisa mwe Yesu ataiwe amen kama ndonge kwa senengwa ndobole wa Yesu alikangone yakwa abandilishe maisha abandilishe maundu makwa ndeto alata abanda bali na usiao pataingwa zika amama masembe ya Yesu natumia anake masemba kwa Yesu natumia bayo ndonge bakwe kwa nondo kune kwa yewe kwatyo haleluya funga macho mami njoo hapa uombe ule mama kuja hapo ombea yule mama mahitaji yake ungino ukwenda boyo kino ukwenda boyo na beke ndugu Mungu enda kutabika hata kuitikira tumebaki ngangane we kanisani na we asia ne bakubena Yesu tiba kubene kwethia wendene utendene pena thina wendene si utembea na yeye mama wendene paike ndo chokwata ende weba kubena Yesu ndwe nake wa mudenge ya karibu ndwe nake wa mwitikela ngone ni wafika maisha ni mabadilika amen kibeti musamalia kiyasya nena mundu umwe mwe plania kule yake imani na ambiye ne wese maundu mako aye changie kiyasya ukaimona mundu wanda pia maundu ana nikite na abadilisha maisha make masoba haleluya amen tunaambia Bwana Yesu wimbo moja tunapoenda kumalizia uko hapa na wewe ni mgonjwa wewe na vina wawa
Pebando wa waiye watatoa na utabia ndawani Yesu ndawani kusisia Yesu na kumwetekela na kusobosyo webau wemuwau tutakuombea leo ukaba mundu wakuwa atembe na mau make uwauti wito uwoni wa Satani teka akulea tembe ya uke bangu bonye. Wajua wimbo moja tukiimba, anayetaka kuombewa kupona atembea kuchi. Anayetaka kuombewa kuokoka wakati ndio huu. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. Yes. There is power, glorify your name, Jesus. Power in the precious blood of the Lord. There is power, power in the blood of the Lord Jesus. There is power, Funga macho yako, tunakuomba maombi ya mwisho. Hallelujah, the blood of Jesus washes whiter. Hallelujah. Mwenga yukutokaga takuchongea mobea nondo wa mumo na mugo kutunenge binda kwetu wa bandune ba first 3 days mwene tazi osanguma siongana ndaya ame ase na atumia na hana kena ibe tinasiana nini ondala mebi opo osandaya kondo wo
tametwe simbe ne wangai twandikira presence ya ngai kisioneke twana ngamabinga mamo maida twandikira Yesu kusimbeka atwasio sandaya tangira mama tangira tumira tangira misiemo tangira andohombe etewe kwacho wedayo Yesu manekamikela mundo etewe kwacho mutangi nitakuandima nitakukiria tabu kamusio pandu babo ngana kama Yesu baada kwa kiwenu tabadima na kisio kinu takiadima zenu nitame azimia bila wa maimo nitaulunja tane na tayo tane no seo tane na muno tane no tangira usipone Yesu Kristo mwe taiwa no ituma no ne moseo usipone Yesu ni kwa bora na kuikia haleluya hapana nasema haleluya haleluya amen Amen. tembe aba ulote mutangi yo mugoya tangi benda kawaida hiyo yumo zembete oyu ati nani na yete likwasa